ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni seonga masa itatu na nusu cia wiyo musiaisia tiwa kana matuko miongweli na ili mwaini wake nda mwaka na ingilili na miongweli na ile nina wikwatio kana vonde vala watinda nesa na ende ya vikaisa ya ukwata Vilingi wa Mauvoo ula kwetu waninye Veronica SYOMBUA na Charo Ndinda ukwitha aito waliula Mauvoo kwanzia ya meko muthenani wa mundi tukumanisi Mauvoo makonetie mawoni kiwithukanyo kula kuyasei na tongo yulu wa kuvetangwa kwa kinandu cha CDF kati wa angi maingi katembo kwa talatu marengete wito tukuni wa umundi alatukumbanisye ni vamwe na Waliyo lusani ukatwa iwa mbungeni ni uneni wake Stephen Mule. Gavana wa kaunti ya Masaku kwa mbisia usauvya wa Malelu. Spika wa kaunti ya Kitui kwa dhana mbunge ya Kitui taikediwa na ngwatanio. Maendeyo ni matona kusula idho wakinandu cha CDF kikavetangwa. Vilingi wa Mauvoo. Na tukwatiani kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Mbunge wa Matongolo Stephen Mutinda Mule niwa wetakana kwitha ngwatanio ya Azimio 1 Kenya niyo ikumya Mutongoi wala aingi mbungeni nene makethewa na utoni wa kusia maundu onde mate kwitikilana na katiba silikalini ya Ruto. Mule aiweta maundu makuthiute na miao talama na kusiwe silikali mbitu maidi wana mwana takosa kuwa athukumi masilikali mate avitu ando maundu tasu makathinikia wa ni atongoi mamulengo wa Azimio mbungeni uneni wake wikwatu ambao ni mutongoi wa aka kauntini ya Masako Joyce Kamene wa Kasembe na wa Makueni Rose Museo na kuendekedia atongoi makwatane na kutethesia kuitana nza ila ikumbelete isio mbingi ovamwe na mathina maingi arame kumbelete mwenendi. Benjamin Mwaka no kutuvingu ya Mauvoo maitu. Muyumbe wa Matongolo Stephen Mutinda wa Mule nwathingilela hona kutwika Azimio ine osa usumbe wa nthi mwana wa ndongoi ya ala aingi kwa mbungeni akati withu wana uniko kondo wa kusia ukengani ivelenge na sienga sia utongoi sia President William Ruto ila withu wa havani ya kuidhu kumithia kwisila mbunge. Vote for the majority, we are going to oversight the executive properly. Engi kodwe ndo na twinga liko nemwe ko utwa yisubano na agwe andeno ndete tunengo ibela izwe kana wono tutonorosha andeno ndundu kila kindu chonthe kikesila moko ni ma majority na ituna apie kula kwe mwenende tukathukuma mwenende patete chendesyo na pate kubakwa na tute ukulia mundu anda kanisa iku athauitha ndini iku twithukuma Kenyans keka ndino endu imetikila kwatia miao na katiba undu ithi tunaatiye mio na twathi kotini na koti ya umyo tuo na twatikila na twaendea na nthi yentho amugu twintha twendete basa muno ingi ni ulambalau ila zitawana kama O kavinda ni kau Mule ni wathingila mathisa itikilia mivengi yungamie ya silikali kulikilela uthukumi kwa kutilanga kinandu cho cha NGCDF misingini ya miao itena wendi museo woni ulawa kwa tombau ni Muyumbe Gideon Mulungi wa mwingi akati ula kwa nake wea wa NGCDF kila kone yambi ni uweneke na kinanduki ni kisio na kimiene sa kimiao na chailo na kulumililwa vandu va kuomboa wolo kwenda thina na mbunge ya 20 mbunge ya 13 esile muveani ucio CDF na moka muno namba twina cio mbunge ona tuenda referendum tukamikia katika constitution ya Kenya through 2/3 majority in parliament. Ando ama kanyangu CDF yakite ilasi ikasomethia ciana ika make sure ciana ise university ika make sure misila itesi kana yona kisomo kwi kisomo no mundu inanduka utona kwasi ati CDF ndikenda CDF yo kuo kindu kila kina lelo ni Supreme Court ni la CDF yatene
indi la sindie ya serikali ila yambie na NG isu ikuo ta constituency yako ila ina kuwoti tansatu mbeza siethwa tofauti kidogo na undu inethwa atene na kiu ni kindu kisio nundu no mpaka waganie mbesa kuyana nondu area yaku yana Okavina ni kaunake ndongoi ya aka kaunti ni Makueni Mwandu Rose Museo ainene homba nono wa chuma kimwe wa ayumbola wende vamusini lovi nuwathingile mavunje sio ni mauniko munene kwa kulunga uthukumiwo na muno undu wa kukile mathayu na mikalile ya A2 na amwaito kaunti ni sio nundu naithie tutu yevo kuma 2013 tuyaethwa na kisomo extensive takitu ithiwe na cho na materials kila ina material tunengwe na wise kwithia nitwabundiwe miao ya mbunge ndiye no tumisi lakini this time nimaumisie kwa wingi muno na methwa na binda yao twelesia kilondu witu na kutwelesia hondu twele kwika nobo wa kwete bills katika bunge nibo sie binda oyasa kwithwa metu bundisia na tuisoma kuma kwa champaka wiyo ni exercise kana ni iseso ina maana muno kwa kila mbunge yuba mbunge okasya kana ndesi ni ndeto ilasia kwa rombau ni ndongo ya aka kaunti ya Masaku Mwandu Joyce Kameno Akasimbi ula hukweta ni evinda yu atongoi alama tansa kuiwe mambi kumathu kuma NNV ni kwithwa o yu mathina maingi isio ni siandwani meenda kutungia ni wavino avamwe ni ndongo isionthe no kana kumantha mausungio makutwa tiawa. When much is given to you, much is expected. Nyene se na nengiwe kura mbewa any other county leader. Ndenea county sito itatu. Sia Makueni, Kitui na Masako. Na maine nenga mena confidence esu. Netwekeke ne kata nene mabalucha. Nomba kane double my efforts. Nomba kasiana isome kwekwiwo na kwekweo nondo esuno yo asset elate na yo koya kwito muno koyo kamba kwito kisomo no choki so tokelia takilembe tachokamba kwa unete that imetatea te yase CDF nomba ka remain dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti ni lovi nitawa Benjamin Mwaka Tuisonga nambe kithitoni cha kuvikia mawatho ala gavana wa Masaku Mwandu wa Vinyandeti unathana kwika ungua mithenya yana kwi umuthi ni wambisia walanyo wa kunyai cha matinga ndini wa sub county sio ndesi nyanya kauntini ya Masaku matinga methukuma kila wodini kutema malelu ala methitwe maithinya NND na kunyamasya ukui kwa ivinda yasa iseso hii yitwaigwa kiwanzani cha public works kila kimiwa ni musini wa Masaku. Daniel Mongela no kutuvuvia. Launches officially barabara mashinani. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti danena kavindani kala wambililia walanio wa barabara mashinani vala wanyai cha matinga wodini sionthe simeongwena ni waenesekana itambi ni kwitha yikithekana malelwa alama anangikite kwa ivinda yasa ni masovwa na inendi kuweka unyama. This is part of our 100 days rapid resort initiative RRI program. This program will entail rehabilitation, grading and marraming of access roads to all wards of Machakos County, the 40 wards. We are targeting the most affected areas to help open up the rural economies and link market centers in our small towns. USSE itha yitwaiwa kwa mithenya miongo itatu vala kilomita mbe wa ngili itatu cia malelu cikwatiwa usevwa na kwikiwa maram nikenda kwikithekana ine nthi icio ni cia ndwani ni maeka unyama muno vindani ala matwaisye ndamboka cio na ingi kukilya maundu ma ukwati na utandithia nthini wa icio ii cia ndwani na muthia utandithia nthini wa kaunti ino ya Masaku kuendeea na kuyana. We will deploy 20 graders to work for 30 days. Each grader doing a minimum of 5 kilometers per day. We will further deploy 5 dozers, but I've told them we need to add more dozers because 5 are not enough for excavation of dams in partnership with the youth service. We need to do a minimum of at least 2 dams per ward.
before the rains come. In future, we are looking to partner with Kena, Kera, and Kura to be able to construct even more roads. As you know, I was working with the Ministry of Transport and Infrastructure before I became your governor. It is my intention to continue working with Kura, Kena, and Kera to ensure, as we use our county resources, we also use the national government resources to ensure that our roads are open. Nake munini wa gavana kauntini ino ya Masaku Francis Mwangangi ndanena kavindani kala wa kuhusia kwa mbililo kwa iseso hii ni wenda thukumi kaunti ino ya Masaku thukuma vate kikono nikienda kugithe mawale nitayala gavana wa kaunti ino ya Masaku wende na kuambililia ni methi wa maisia matunda. Malelu na mwea tuikuna 3,000 kilometers athukumi kwa mama Masaku mwikanileti damu enda imu tukumiandu maile mwikata uthukuma. Wese wethukuma na kaunti yetu ya Masaku ejumia governors abane kuthukuma na clarion call ya leo mezani pesa mubukoni. This is how it is going to happen. Kwa embe mwezi yete thukuma temutethesi governor ande libe kwa ndo mama Masaku tingwe faithful leader. Tumuombe, tumshukuru na tumshike mkono. Francis ndakulia ene ndima Masaku na atongo yala manasa koiwe wende yana ukwate na vamwe na kuthukuma imwe na gavana uno wa kaunti ya Masaku nikenda kukithekana ni kwende yana kwithiwa na maendeleo kaunti nino ya Masaku. Maitonde alamo sakuye. Sawa. Bai mundu umuche kwa setu chamake yani wakiba. Tinaye kaliende bo mwene ametete. Asia thukuma na mutongo yote loza kuiwe na nende. Sawa. Ni tewe na tukume tipamwe. Utikumaanisha mundu akathukuma kwero wake waikuza kwetu. Lakini tukume mwene kana nende mama Masaku matereke. Kilelo kinene cha iseso yini kwikithekana mwandu wa vinyaniti niweanisya maundu ala unathana kwika kwa ene nthi ungwa mithina yana ya utongoi wake. Officer, transport. 3,000 kilometers of roads are going to be done. These roads are going to impact more than half of the population of this particular county of Machakos. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kumuva kiwanzani cha Public Works kila kemewane kauntini ya Masaku. Utongo imwe wa mbunge ya kaunti ya Kitui utongo ni Speaker Kelvin Kinengo na munini wake Christopher Nzilo ni maadhana kutoa isi ya uthukumi mwa ilumbungeni isu walama weta kanava isa ukusi wangusanisio kati wa memba mambunge ya Kitui na ukawa wa serikali ya Kitui kana executive otondo mbunge mbitu ya Kitui na kusitwe ivathukanyo kati wa memba mayo na ulao na governor wa Kitui Charity Ngilo. Onesmus Chalo ni mwandiki wito. Kwa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo katisi na weta kwithiana nyuvu eta speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui no kwikithia uthukumi mwailu kati wa memba ma bunge ya kaunti ya Kitui na governor wa Kitui kwa kila weta kwithia itongwesa memba ma bunge ya kaunti ya Kitui na muvaka ekithia memba ana alama na nyuvu ni NND ni meanise mawatho alama nethitwe maimatha NND kwisila kwete ngwatano kati wa memba ana governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe. Kinengo no weta no muvaka masevya miyo ikwalilia amemba ma bunge ya kaunti ya Kitui uthukumi mate kuvingiswa ni kindu wazizia katika mbunge yetu ya Kitui wena anamuika mengi muno na uwezi anamuika meta aggressive na meta na maundu mengi makwenda ukuna na andu maito mawaza kuwa anamuika na wina mea kanika manenda kukwata utongo mweu na nyengwazia ikwithia ituza kuweta anamuika itwele kuthukuma andu maitu nesa na tozo mea onesa weze kwithia mbunge yetu ya Kitui ni athukuma ulawe yele kuthukuma kila nyengwazia bunge either branch ya mana muno kwa any county government igwithia executive governor na ndumage wewe makuna batena mbunge nzio inge Kinengo no akule serikali ya Kitui kwisila utongo ini wake Dr. Julius Makao Malombe kukwatiania na memba mabunge ya kaunti ya Kitui na kuthukuma mwene nthi bateiva thukanyo ilitonyo kululu ticha maendeleo ma mwene nthi laweta no kwikithia kwisila utongo ini wake no kwikithia bunge ni akwatiania no kava wa serikali na kuthukuma mwene nthi kwa umelu na wikiku gwithanye ni wakili na nizi maundu ma meya deputy speaker na geno wakili kwezi maundu ma meya memzi ameto monze ni professionals ni meziki kitu kiende
ni kwa kanto kaso meya omesio igwithia to provide oversight kwa executive kwa meya omesio ni kwa mbunge itu igwithia na azisia kumondo mbunge ya kitu yanzie kuma 2013 wena meya only ekumenele hizo ni meya ni kuza kwa kila department kwa county executive kwa ina meya we kungaidi maondo ma areas makonwata so kindu kiambe kikethia ni kuiza katu na meya ombanu tuzo meya weza kuthia executive tuzo kuma namo kwitha ngava ni twa moto twa ngava na mbunge no yokita kuthukuma atwa mwya awe na manifesto yake na muziri manena manifesto sio okay tu combine manifesto yonze tukatuke wewe wangava na mzee na uya wake so tukikwatizia kana bunge yitu ne kuthukuma muya museo na tukulia county executive yitu le tongozo ni governor uwaweta tuthukume kwa mugo kwa ndaya bunge ni ngumanya thukume wewa uo governor nake pia thukume wewa wake weze kuthia ando metu ni makwata ila udu makwenda inena na ndiki Mauvoo wa miako ya mbunge kinengo pamwe na munini wake Christopher Nzilu nimeweta kana kielelo cho kinene ni kuthukuma mwene mbi bala maweta nimekuthiko nenge amemba mambunge ya kaunti ya Kitui na governor wa kaunti ya Kitui vinda yailu ya kuthukuma mwene mbi batengusanisio teline ethetwe ikosi wa mbunge ne mbitu Meita deputy speaker no musakweta MCA wa Changwithia West Ward nenda kwazia andu meyumbanye nundu no twaze Kitui county ni kwacha uya withukumwa undu utathukumwa bunge ya Kitui ni etelwe masaa na miaka minini yukite ithila na yekuweteka Kenya kwa ngaliko cionze ti kusobya meya ti ku debate ti kwikata nundu ambunge alama na anugwe monze na andu ma Kitui county manubitwe andu matoetie na ni mani yewoya na KMC ya ward ya Nzambani Joseph Musyoka no aweta kana mena mwekio na utongo imwe wa speaker wa mwana munini wake alama aweta mota memba mambunge ine mekuthiko manenge ibinda ivuthu nthini wa utongo iwo aimakulia memba alangi kukwata mbo utongo imwe wa bunge ya kaunti ya Kitui no kana kwa ile uthukumi wa amemba mambunge iba mwana governor tungia andu ma Kitui mubea kaunti na ward situ kulatuza kwetwe nuno ne moni yetu elite kila tu matha tuimo macha nitu matho kwa miaka 5 la yukite genda tu mali ya museo ulati na thitando maitu kula kwi governor na kane district andu ma Kitui manako ni governor muthuko mikura governor Dr. Julius Makao Malombe no yumbanite kuthuko mana mbunge ya Kitui na itu ta mbunge niti yumbanite kuthuko manake na kuthuko manake ndio maanisha kana tika oversight la elite tikeka oversight lakini kaulona atu wabo katika mbunge ya kele ithie tu wenda ta MCA ma Kitui county ivota Vilingi wa Mauvoo kuma county ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Acha wangoi mandini ni makani ya yumbe yolua kuidhi wa maitonge ya ingi ilovyo ilama nenga wa ata sitting allowance siangali na sia mileage maiwete kana undu no kuidhi wa uivinyia mwenendi wa kawaida na kumukuidhia mukuo kwa umu wa mekalile vala speaker wa mbunge nene Moses Wetangula dhini wa kikalo cha kuvundi wa undu wa udhukumi wa mbunge Chumwani Kilelu unavikie kuikidhisia ayumbe kana ilovyo isuni sikuidhi wa sitongewa ti undu wa maana muno kana undu we wavata muno mundu wandu wapa yanda nambo mina mwei umwe ona ndaminite matuko na yambe yonene yangewa ya kuongelwa misala kana kuongela allowances usunola aswili mawita au binafsi na undu suti undu museo misala yonde ya thukumi yonde maslikale kana state officers ni ile kwatia ila institutions yeketwe paunsi ya katiba ta SRC recommendation is just yonde memya kulingana nondo ma state officers maile kwewa kila mundu nati yu na aipo bai mundu yolo wa sheria siande wengine wanakuja kuomba kura ili wao wenyewe watajirike na washibishe tumbo zao na kwa sasa already washaanza kujitokeza. Sasa already tushawatuma bunge. Sisi kama wananchi sisi ndio tunafaa tuwaeke tukue kipaumbele kuona kwamba wanatufanyia kazi. Tunafaa kukua very powerful watchdogs ili to make sure wanatufanyia kazi ile ambayo wanafaa kenye tuliwatuma kutufanyia kule bunge. Wangekuwa wanaleta miswada ya health, ya chakula, ya kazi, tungekuwa tunaona tumefanya kazi ya maana sana. Na sasa tumetoka tu election. Tumetoka kwa COVID. Watu wanataka wapate kitu ili kujikimu kimaisha. Tafadhali wabunge wetu, tunaomba ile kazi ambayo tuliwatuma bunge kufanya, mtufanyie hiyo kazi. Ninasikia roho yangu ikihuzunika sana vile wabunge wetu wenye tumechagua kupitia wakati wa corona tumekuwa tumeenda chini sana kibiashara. Musiaisa eka tambe ukwata udhumo monini ndukatate kuthivasa.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. We ni withito withino mauki vathukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwanundu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvosia mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ngime na machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isioni siki vathukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel utewa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthenya wahingi no makunisimu kusena nambani ii noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwisela email ni yo ilani info@mounteverestcures.com. Ni na udhocha ingi musiaisa itina wa musili munene wa makwani va Kenya Martha Koome kuthingilila kana kinandu cha CDF nikithitwe kitumika wathokanyu na miao na muno nthini wa kuikiria vena wiananu wa uthukumithia wa ilovia kati wa serikali nene vamwe na ila ya mutiuko UNND isioni cia matungulu kauntini ya Masaku ni maelesea kana vena vata munene wa koti kukunikila ivango yeunesa mainena na Vilingi wa Mauvoo mayendekedia kula kutona kwithiwa na mathina nthini wa CDF kulungwe na nzia ingi inditi kuveta kinandu kiu valamasia nikitona kuanzia maendeleo nthini wa iliombunge kana isio cia nduani. Boniface Mutisia ni mwandiki witu. Na nwila ivathia wanthini uthukuma iliombunge ungwa serikali nene kwisila ayumbe ala mavikiano usakuani ene nthini mwisi kwatutu ni ene nthi isio ni kivathukanyo va Kenya indi yu mokule maitoni manena ulika kuya tongo iyo mwana ene nthi tina wa isuanio ya koti munene ya kuvya yetheka kinandu kicha CDF kikwatitu ni ene nthi na ikitakithitwe kivengesa muno uthukumithia ilovia nthini wa serikali nene na ila cia mitiuko va matungulu kauntini ya Masaku ene nthini mekwendekethia koti ingi na ukunikila itambia yikwa nthini na kusisya kula ilovia itonya itha itumika na ikuilunga indi ti kuivya yetheka kana kuivetanga kuya yumbe ni kana kumela establish iwe ni Kibaki 02 mandeola mekikite kati wa constituency ni maingi monovyo kwisila wakiwa skulu masivitali na maybe uta police station na kiuki na weta wakati wa mea isu ina weta wa CDF ni kutumika nai ndio na kanave kiendo kimbia kitona kutuma CDF ibetwa aingi maene nthini mekolesia ilovita sithitwe itumika nthini wa maundu kwa nyuma kimaendeleo na etha ikavikiana uvya wani vatonyeka maundu makavikiana ukwama naona apio ithukumite pio na ndio pitha nitethetie kulo ito na naona mbezi cia CDF zari wani sio vetwa ndikuona twende ikavetwe sivetwa ivipa sikalebu muvango wa kinando cha CDF mewatatu vikiena kwa ilia isio mbingi sia ukamba na kusumia uchani na kuweta uthiumo wake maendeleo wake wa masivitali na ingi malelo alama ingi mekwatiwa ni enende isio ni sia nduani basi ya CDF ziandene kalabusie nekwitharuana basi ya CDF watatu alile mazikulu ala wasomea piono mailebi ndane no ambasi glasi okie azikulu mazobie azenda ziane zikala glasi nesa iyo bini ane amiana ziebo ndo ambasi ya CDF kwa ambasi ya CDF maka nanga ya kwaze nibe tangwe ziandene odoko makabisa
kila mekwenda muno ni vethe vaikunikilwa ethiwa veamwe matongo imeutumia ilo vyaina zile itailete na ukwithiwa mausoma matambia makimiao na ingi nake mwenende kwithiwa metho na kusisia valafata vikie na uthukumwa na kwithiwa aiweta tanzemwe ya kukitikana kinandu kina cho ni chatumika kwanza ila siailete na kina vikie na uvithwa kuona kanawe vandu wembe yatumikana ebe misuse yote ya mbesa kwanza onoka sisi hata constituency no itu ya matongolo mwana mulewe no perform it excellent na kwa hiyo tumekiwa mbesa ila ita embezzlement ya mbesa hisu lo betro sika lo wiko kana MP mbesa hisu tona itukumite na ye lo betango ni kumbwa tene tena kiliata kwatwa pata la tena kwa mama batine ende kuisela mwana mule nisiyakie bandu ketho na wumu kwate wiwa taimusi ane mande na kuelesekana ilo vile ivadhewe ndeni wa serikali sia mutioko edha ikavikia na utume waneza vamuna ivadhewe ilio mbunge kwesela serikali nene ni watonya kama undumaki mandeo makokilanga na tongo inamokwithiwa maitethia ene nthi sioni sionthe na kwa namo itumile ivikia na kwalanywa sia kuvya etheka kinandu kene sotimbea neuna muno kuthukumiwa mwene nthi na kingi CDF yopo kati wa constituency level peo mbesa ile ingi sina atengiwe kati wa county sia ward development fund zusia incorporate hapa mwena sia CDF maybe not no changes na maeneo mengi kati wa county level, constituency level na ward level, so ndi kuona kitumi cha CDF ibetwa ona uwe vothi silaini vikie na kuoswa na moloto kwa dhukanyoni ingi ma NND mwema iwetakana na zuilo vika vikie na utungwa ndeni wa serikali sia mutioko ungua ngavana nage kunenge amemba mambunge sia kaundi kunyaiki sia maundu kiwa dhukanyo na kuidhwa maendeo matonya kuongelekanga kana kuvenduka endi yukwao yunonginya ilo vivikie kwekala moko ni mambunge kenda maendeo na makulolo melua walilia CDF ne anenga nitwetene nundwa ma MP lakini yu nitwala kuthia CDF ni anengo ma MCA kenda no ise ma MCA ni mo andu ala meba kupe na enende ku MCA no wesenen na no koma nanga na ndo ingi makisione na ukethia ni manena nga na no ose mathina ma enende kwa kupe na akabikio na kumatethia nundu ma MP ni mundu ka so mukwatia wethia be bina lakini MCA ni mundu motindanio nake bake sikione na ni mundu tona control kesio chake nonu kesio noke nini kuliko inengetwe MPs buka MCA no zio nundu ma MCA mama twezange mono kwe ma MP nundu yu MCA no zio thindo atundo lakini MP ngwezo kwa manake be onakao oigana ngwa ma MCA weza thia no ma kuna kindu neza ai ma zo bya maundu mazio ba iba weza thina Vilingi wa Mauvoo wa kaundini ya Masako nyeni toboni mutesia Ekali mamu ingi nimeumia mawoni moyo ulo wa kuvetwa kwa kinandu cha CDF mayasi yake ni undumwe na kumina kisomo isioni mbingi uyu kaitina wa koti wina hukumu wa Supreme kuweta tawadhukanu na katiba kuidhwa kwa kinandu chu enendi ayu maisenga ni wakwika valama weta kinandu chu takiteda siasia na muno ilasi anewa basali na mayasi ya iyuku kuvetwa kwa kinandu kiu ni kuanzia kisomo na kuoneka asei imaivikia na kubika ibindani yumu nundu wa ndivi sia maskulu Lina Musangi na Mauvoo tina wa musili munene wa makwani va Kenya Martha Koome kuthingilela kana kinandu kia CDF ni kithitwe kiitumika uvitukano na meao kueleza kana kinandu Kenya kithitwe kiuvingisa uthukumi serikalini ya katina ila sia metioko Yue kalima mwingine maelese kulia kuyaniwa ni utuyo uwa koti wa Supreme kana kinandu kiki uvitukanu na meao. Maonena na kameme kaka mabisa kama tongo in maelese kana seimengi sio ni mbinge meko atase kinandu kie kwa kwenye ike stakes ya basaris ni kenda kusomethia sia nasio. Mwenda kwa acha kana CDF kundu ta muko mwingi kwitu ndele nuvetwa. Nondo kuone kundu kendo kwitwa devolution ithukumana muno ki Martha Koome oneni acha devolution beza isudu ezo trust na ngavana nondo kwa ngavana ni baza kwa kombianisha naku
na be kindu kitwa ambasari kitetha cia muno andu maingi masomete kwisila ambasari ni na itu trust MPs sana twa itwe muliongi tumutrust na CDF ndo nditwone te londo yekite kwena maendeleo twene mengi cyana ikasoma iteso bikakwanga itaendete kwa mbesa kwa ngavana ekali ani maelesekana kwenana na maikalele ya maisha ndu yelo kuvetangwa kwa kinando kini kukwathothea ciana mbingi cia skulu kutia maskulu yu ona CDF wezu ya mino vetangwa winde ona ciana cia lea maskulu ndo tutetheka kwizila CDF ingisi twike mangeli ciana ingi winde citumika nai kuuta yetu maitu matumike nai na tuikwenda mailika mathinani tazu magutwika ugethia mwana waku maboko na itu tumanzire ciana chitutethi kwizila ta CDF ndo oyu kwina mathina maingi manza oyu na singi withio na uko manza ciana isu cia mino uko manza no bisi nuzu naguo nuzu kwiwa ndwivo yu bisi uzu ni wo tutetha cia ekali ayu ni maelesekana etho kinando kiki kavetangwa na kutoa serikali ni cia mitiuko ekali aingi makako saba saris ima kuelesekana ofisi wa muyumbe ni withia wa vakuve muno na mwenenzi inditi wa ngavana kwa maziro mango nitwa madha wa mwanzia maisha yutwe ni maindie ulu muno na wezo londo ronya kweka ithi wana Kenya nyeni na wana gutatu na CDF itwikane ukuvetango yundi eze totonya kwikara chana zito cha soma sia kwa je primary ina ine nui kweva ni mutayo yutwe ngilithati primary andi eze ndonya kwikara ambani ni twithiana thina wa kwithiana mbua na enenzi maingi mekwata cia kunewa CDF ni kama thomethia ciana no twika crop yaba ukambani na mbua ithiana mathina kwa wana CDF no tetheka hata mwanenzi wa ukambani Imosevu so iye kukule serikali vikie na kuikithekana kinando kie kina vetango ofisini wa MP ni kenda mwenenzi wa Kenya ende na kukwata utethio na muno uwa kusomethia ciana serikali ve undu tonya tutethe nundu ko twikwara tambua na iyo iye ithe tonya kwikara kana serikali yatona tawana yuthi nyeni wana gutatu ni twemani wa mume wako na ndiye zendo nya kwikara yuko bikabu na maisha na wekea biashara yutu ndio faudi mundu ekunana nayo akwenu kama kwa mathai sana jako hizo na matuku atatu chikaita nanza andina mume na ndiye nata na ndiye ndongero nya kwika niko ngea tu thio ngea kana tweka nyara kuma mwingi kauntini ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi Musai sava ni votuvika muthia wa Mauvoo maitu ndi kuendea kiwio cha kwaila kiwio mbovo nditungia muvya onde halama ilia Mauvoo ma muthengani wa omondi tiwanesa